Choga memba, ayatana na mambo memba, kubala yuko bogo ngoma, kumaya nyeba simba ngoma, ngome, kumaya ya we, maya ngoma kare mlembe, ngoma kare la bya mude nyana, ya kumbere biri ni muto nyana, jibe yo ya we, asheni nyaga tumyo nyana, moyo kuntundu kumunda nyana, ngome. Nibara wadi gamla majamu balumana waya ilunga wangi tabani ilunga bangomba wan ilunga bangomba kuitabanga muamranda ilunga wan ilunga nya ba kuimba kwen ngani kulamba zambi wanyo Daniel zambi wayi zaka mwam zambi washandalaga mwina bwanta mata zambi wanyi pesha magan wan pesha lunga nyini mei muntu yonso ilunga wanjini muri mwagwenza kubantu tatu zambi washandalaga besha kamuchukutu chaga jilu zambi wayona munda mwa mushebali myana waya walibwa matuwasa tuyona wakajuka mumai maneno wabachibo zambi wakalele sala kubunda ilunga wetu zambi wegita benzambi mkalengwa abantu zambi waya kaba we zambi amosa we zambi wana we zambi we sala kaba wakulele na shabali myana waya sala kwa mla Abraham wenga mwarita muja anga taku mwena muri muwanye yo anya shala mwena we mkalengwa abantu Abraham wakanga tasala nuwakalala mwana enda kumbele kuchilonda niye kwanga tana kulela isamela bana betu waya mwana sala kushisha kulela mwana kumbele kumajamu weko lingwanyo atela jangu mwamuri mungalunga wanyi lungwa ba mbanyana nyi karitela jamu yaya bwala bali myana waya nubwali bwambagala kabutu bwahinga na kumpenga bali myana waya mwaba mfungo nazi buyilunga wanyi muntu abawdanu yanzi bwayilunga wetu we mwabila yonyo atela jangu mwamuri sala nya wumvuru fika munda mwenda bwali bwa muga we bali myana waya muga we bali myana waya
Angata mwena kweba mwihata mwana nyana mwena murundu enda mumanya mwana wa Abraham ngando bachibong yisima enda we bagiyata na balmiana waya nyamanga viata na ngomba wetu we ana waga jura we jibar mustatara wa mudinda balmiana ana kafuwa ya bwala balmiana waya nana waga ndani saman wenda ya kwala nenda mulusenga balmiana waya lusenga luyana mwibino mwa bacu bangwe maya bubuna mundundu wo kujiga mwino bacu bangwe ndibera weri balmiana waya balmiana no pesha mwanya halunze za ngombe maga memerengi merbaje baguru balmiana waya Siti Talala. Siti Talala, c'est la nouvelle ville que la diaspora kassaïenne veut construire à Mbuji-Mayi. Siti Talala, c'est dans la commune de Bipemba, non loin de la concession de Mutombo-Dikembe. Siti Talala, c'est un endroit urbanisé, aménagé et disponibilisé pour vos constructions selon le goût et les choix. Siti Talala, c'est la vision moderne dans une nouvelle ville. Ce n'est pas un rêve, c'est une réalité. Kassaïennes et Kassaïens, voici l'occasion pour vous d'acheter un terrain, une parcelle ou une concession à valoriser en y construisant pour vos business ou vos projets agricoles au Grand Kassai. Franck WETU et son équipe vous aident à acheter des terrains et y faire un suivi du déroulement de la construction. Les terrains sont là à différents prix toujours abordables, de 500 à 5000 $ américains. Ici, construisez selon votre choix, goût et préférence. Contactez-nous au plus 243 425 180 47 40 plus 243 97 94 25 826. Baluba Kuetu Kudi Mbuji-Mayi Kuetu. Siti Talala. Siti Talala, c'est la nouvelle ville que la diaspora kassaïenne veut construire à Mbuji-Mayi. Kabaka bobi ndunga wichikiji wetu au tujikumbujimayi mondonga mwetu wa Kuetu Kudi ni Franck WETU tisanji nchabaluba bonsu na chamoto chidiku Kasai oriental tutendo tulo manu zali banya tufikisha na shako occidental bienza ko kujisanga tusangisha bantu bonsu ni musango bwa kumpala kutulonda ujabone utuminanga na emission kujibana betu abaluba bitu twakulana na ngambia abaluba nsombelo abantu kuya kumpala kwa bantu chinchitu bwa kwenza Kasai bwa kwambulisha Kasai kwenza kwa benda nkwimpa kaji bimpa wikala nikakwa bukwenu bijimo etuntenta aluwe onike baheba twasakijila lelu tutwakijila mwenye wa Chisaka mwenye munena ututulonda henda almunu nutulonda bamba ni tufika nuku yetu mujicholo tubikila mwenye munena wetu wabaluba wafigo Mbuji-Mayi anu jata Mbuji-Mayi no cholo wei bombikila musanga motetu kumonangana bio kwenza disanga ma wetu cholo wetu bish tetu jibimpa ni bukola bwa Nzambi tusanga mundu ndijibalwa kaji anu mujiteje jina jeba janye ngomba ilunga avec prénom Betty kimonje mumanyebwa je mwana wa baluba 100% de père et de mère lelu njumulo akwenda kana kuneku Mbuji-Mayi Kuetu. Msangwande kilumvu mulovu mu 1985. Wow. Kadinga lukuhingana lelu mu 2021. Chinji mona lelu ça n'a rien à voir ni chimvu mona mu 1985. Kaji ngai ngenda kanyi. Ngamon. Bisama kumoy bisama kumoy an menemen bisama kumoy bikol bisama moy bikola
tujela nkonku bwani eyo atwasomba kumatunga benda tulengeje kumatunga benda kaji kwetu watulengejilanganyi tujimwa kufuna bantu kampanda kimwenza kansanga kimwenzi ka eske tujela kokulu konkuni me mwineo njimwenza hanyi chinyi hanji chimwenzi chinji mwakwenza hanyi chinyi hatwavu twalukumuna twamunu mesu wamunu machi umvu ngenda kanyi ngayiki jikoku ni bantu bijibisama kumoyi kwetu nzala mimweneka nanshika baiba kuambila mimweneka kwetu kakwena njila mwabenga nzala kuikala ikoku mushindu kai kwetu kakwena njila kwetu bikwata ni lusi nanshi hawaso kuambila muntu kona maini ubangila henyi ushikija henyi tofuka kwetu eyo zala ya Kasai ulimu yimonana hawatulukia nyeshu limonje mwenda kana mubanda muhweka kiyosha kumona zala ya Kasai to nzala ya Kasai situmvu tujibumvwa tumvwa konsweka kati haji utuluka kuchihalu anu chihalu nka yachi chichakula eyo twenda kanyi matonga makwabu ujimona bya bifalu ujiminanga na momo okay tutuluka kuchihalu cha chinsansa ukoleshana moyi kajula kutuluka kuchetu cha munemu cha bipemba uhatuka hambelu umona bikwambila ni WETU pushwa kadi mundu mwino muno kwenze chini muno wangu tumona muno kutabanyina magutanye muno kutweshebijemo papa CIOLA wetu chemani muntu kajuma kani makutabunyi kai ayekwa abanyina munemu to nabangila fenyi mema njimufuma kujitunga ja benda ja Afrique du Sud kikutusomba kikumvu unsomba ngasomba kwa benda lelo umva byanu hata lelo umva bano ambileni ba étranger ndai kweni nibala kwa ngata mijimu yetu nibala kwenza nungu batuta bana benu bakwaba bashibe yabikwabo nanshika bibi mfikira mema personnellement na meka haji bifikira muntu mukwabo bijibisama kumoyi après tant d'années plus de 27 ans, j'ai décidé de rentrer au pays. Je rentre au pays, je me suis dit que je Tant il est Chinsansa, car Chifata, Chula Tenta. Très concentré, très concentré. Car la mèche, je vais commencer par où? Bantu bon suba baji mumu region ya Muzayi bonsu buhilano kuchinsansi baji bafuma kumputu tuhilano kuchinsansi kaji kumatongetu kuji kushala chinyi kumisoko yetu kushala kihaji bahambelu ba matongetu bala kubwela mituluka kubihalo mituluka ni bashinwa mituluka ni badibane mituluka ni baendien tetu bena jitunga tujinyembo bobu balaba bwela tetu nyema nikatole ni nzembo boba bala mwabuje kamu yinzembo tunyema mwabuje kakuimayi boba lonye Mbuji-Mayi hajuke ba terrain kuchinsansa bakaba kwambile ni iji ya toni kuba Kongo iji ya toni kuba Ndundu kadasika kwa benda asibigaji kwa benda katole tubenga tonkwetu ku Kongo me kwa kusangana muntu wa Mundundu mbuka kuntu akuni njindo kukonstruire ku Mbuji-Mayi to na kwifo tulakwenza hetu kwetu eyo tulakwenza hetu kwetu tuibaka busho tujibinjila bwani beton fachi beton ala kutwenzela kaji fachi beton juma kwela mulufangu lonswelu wenda washira batunzu kena mwakwenza to fachi beton kena mwakubwela mumpangu ya bantu edabanyina bantu byakuja to ujuma kwenzela bantu jila minena kwenza tulasa kwenza mopita bintu byakwashila kulongola nzulu tujana mwakujitwa hetu byanza ukwachisha kyanga meme nito hamtu amema kukeba mwaba mutangila ku Bandundu mbichi bwa ndokeba mwaba kwetu ku Kasai kimunju mulo mwabeu ndokumona ni mema mwini na changi kale ni lukutulu ansukaji njani mwanyi hanyi mwakukwatisha mkwa buhenda nalo ni chai mkwa buhenda
na loni ni jampa anyi chini hani kala mwakuko kesha ni lusalo anzambi en tout cas monjo mulwemu toi sakidila kuji mamu beti auto tout le monde en Afrique du Sud au vous tout le monde ni mukulu mpaka jombo kaji watu shi c'était prévu à l'omwana ne banenda vraiment kaji bon mio ya mundi samo watatu kaji ombuju mutushia eyo Vanu ngamba ni fonga anyi ngamuna hanyi ngamba ni mona koku mama Pauline Mujinga parce que mvumo mona la mukadi ombo Vani je vais aussi la chercher je voudrais parler à des femmes comme ça c'est une femme qui m'inspire beaucoup en tout cas mais quand Diombo est parti, maintenant je me pose la question. J'aurai l'opportunité de voir cette femme. Elle est là. Je ne sais pas si elle m'entend. Oui. Ah, en tout cas, ça sera une bonne chose. Elle est là, maman Pauline, maman sociale, merci. Tu dis maman Betty Mbuji-Mayi. Walukumpala kweba. Si vous chakula kadi walukumpala kweba. Malo majilo adi ma pertibé malo bon. Toi c'est que là, que tu m'as habitué sur votre londa. Kimbamba ni ulobaliye waluto. Jilong ulola kumpala kwa we kulwa bwani uloweza malumimba bantu babunyi bakabanga ta decision wanchola tutulo tsomba nuko yetu kimbi bito mbimba kaja hajulwa bigenda kumanya chawo kwenza bwaliwe mulo kusomba nchanana kakwena chiwenza to nyikukubayi anyi nyikukutunda ki munyi mwakijira mambesile luwalu twenda kanyiko kutwa sombi twa ikiji twa seki ba mweji ni kasala kuli mwambu kasala ye kuseka konvo bimba kali wodi mukwanganya mema tatu anyi mwena kaseki mama anyi mwena nshimba alo njima kwamanye mje mwena kaseki mwena nshimba ukamuye kwenu ukaseki njimuya kwetu kaseki muya bimpa be nkwimpa misoku yetu mimpa kujimankenda na shiko kunzala kujimankenda mankenda mafita kono sangana tubujimbo kono sangana milanyi mujimyula ntenta to kali kwa mwingine ni chef wenu chef kutimia kwa mwingine nenda bwachini zale ni mujitonga kali jiba jitwai jiba jivujikesi kakuvujiba ja kwamba ni twanje tusomba tujikonkane bwachini nzala ijiko okuto kaji jiba jito afiki tumwakala basanga la bantu baya mu majimi kaji hato afiki katole mamona ni bantu mbaya ku majimuto ifo kujima bya kuja kabya kukuluka muluto kabya kukuluka hanshi to tututele meji batu bana banyina makuta komputa uchana kabya na shikumputo akakwena muchuju muntu ufola to tetu bina bajiba ya kumputo ni myabaye usala muntu wenze mujimuto uhingana kumbelu kayukumbana na shimwa wakuja to Visiteurs et visiteuses, vous tous, hôtes de tout rang, vous qui venez en Mbuji-Mayi et visiter la terre promise, voici un bon cadre pour votre repos, réflexion et quiétude. L'hôtel Gloria. L'hôtel Gloria, le meilleur de son genre et l'unique en sa qualité. Voici ce qu'organise pour vous l'hôtel Gloria. Hébergement avec 3 types de chambres, à savoir chambre simple, monobloc, appartement. En plus du logement, vous avez droit au transport des clients assuré depuis l'aéroport jusqu'à l'hôtel. Le déjeuner, la connexion internet gratuite et fluide, une baignade à la piscine assainie. L'hôtel Gloria organise un service de restauration de qualité très rapide et méticuleux sur plusieurs points de vente que voici. À la terrasse VIP, au salon VIP et au restaurant avec des cordons bleus ou cuisiniers experts en cuisine de toutes les nationalités sur terre. L'hôtel Gloria organise également pour vous un service de blanchisserie avec son pressing ultra moderne qui répond aux exigences de nos aimables clients. L'hôtel Gloria organise pour vous un service de location des véhicules à un prix défiant toute concurrence. Une salle de spectacle pour toutes vos réunions et fêtes de mariage. Passer un séjour à l'hôtel Gloria, c'est se donner la chance de vivre très longtemps sur terre car les meilleures conditions de vie contribuent
à la longue durée de vie sur Terre. L'hôtel Gloria est situé au numéro 71, quartier Kachala-Bonzola, dans la commune minière de la Kanchi. L'hôtel Gloria vous offre une occasion de vous amuser et vous détendre dans une boîte de nuit incomparable pour ceux qui veulent danser et se défouler. L'hôtel Gloria, c'est le meilleur de sa série. L'hôtel Gloria, c'est l'avant-goût du paradis. Byakuja bino bamutekera nabi kumesa kwamba bija kicho kaji ubungila tul ubungila tul kaji bila kusama ni moyi umvo muntu lomba jikwatishi umutumina ni $20 wanda muna ni ka $20 jintumine yi chingenza nayi nchinyi ayi bwalo abutme yawo atwasama kumoyi bikola bana betu hadi muntu kutumina chintu ela twasa kijila kumputu kakwena muchuju muntu wangula makutato bantu bazibenza munyi muba wenzanu menemene nuju muntu mukaji nuju muntu mulum bantu bonsi bajibenza mijimu kumputu aku muntu julela bana babiji basatu kwambile ni kwajiki bantu imakuta mubanga balela bana babiji bakwambile ni kwajiki vi mukola bwani alongesha bana abu abajishi alors haju lokuneko ujano tangela maweto weto maluka ibimpu jina bala banga mwanda muteketa kaka ni bana wit 12 busho ujenza mujimu ni to njalo musomba kadi mawe chino lishibela bana abaninzala nchinyi chino lishibela bana abaninzala nchinyi busho wanzambe mwamba nituvulangani kadi nzambe nza mutuhesha lungenyi nzambi mutu esha meji bwani twenza mujimu ambi nuja ni luanga hampala he kati haji we musomba ni bana kuyenza mujimu wenza anubalelelela wamba ni bana bibi jira ni nzala kai muntu tuibile ni nzala ba mama wetu banji batayila bwalo abo katwena tubenga bwani muntu alela tokaji kuleji bwa kulo kukengesha muntu abenda wanzambi to kuleji bwa mwana ukaji musomba ni nzala ukenga kana munjila wendulo mangana makuta munjila kimbo albuyimpa nashi hatu abela mama to abela ko batatu wetu tubumva munemu bwani bantu bebaselana bakaji anuba biji basatu banai ka tatu wetu mwina mukaji wase jawo kwana muhesha bya kuja bikumbola bwaye kuja mumyoye mu kwambile uyikira no kwamini memwe sinje nsam kaji sanga kaji uyikira naja kujini bakaji babiji basatu bonsu basam busho ulela bana jikumini babiji jikumini batalo balo jini bakaji banai umani wenka ebu juji kengesha bwa mujimu menu uju kenza mujimu miji mina kayena nashikokuto miji mukayena nashikokuto bwa chikondo echi bijibi kengela kwanji kusomba hanshi kulefesha lungenyi watu mwa kujikwatisha mushindu kai nashibana betu baji bafuma hambele bola kutukwatisha ba ikala mena ni courage waluko balu mwa kuhambula bintu eni njenka hesha bantu ufika kabichi ibi kumbana bitonda kabichi kama bantu bakaba chini chena makuya kuntu ako anga ya kuntu ako nibike banu nungu nibike banu nibike nuka chakosha kubahesha to muntu wanje usala usomba kimbi impata twasegejela kuji mamu beti wamini ba mamu kehesha egoko na shabata tukehesha ikulela bana babunyi jitunga njikolo ujujila nsala wenda nulele bwa kwetu kunekwe mubela muntu tekela kulela bana babunyi jukumona webu muloji yabaka atatu mukajo nyimbuloji eshimanse nyimbuloji unusana muntu makanda kulela nawo kajika ya makanda kwenzana mujimuto malo so bibi chokesha kabiji bibi samshani muntu juso kwambulisha $100 ukwebesha ujini bana ba no njini wit bana wit $100 ujezende chindu ndo matala wendu banda atuka kyo mumvula matala agenda banda matala aja ko lo mumvulemu nanku bajini bana ba kukasai bani bana ba kukatanga bani bana ba ku Kinshasa kala ndubelana na shiku telefone hamuntu ano cholo vumamba nungu cholo mwenza nungu chola mwenza ki kimbi mpoto wala mbidele byetu ya baluba hajubela chashadi musambu kujibantu chashadi bihendu kujibantu mwana mujimona bishi ebido bichokesha kuji muluba bichokesha kuji muluba nanku tueshelanga na imalu katuka jiko kwa ambwa ntumina kaji bwa kulama bwa bukola
Nijinanga jikala koku. Nijinanga aussi. Jikala koku. Jakula bantu wamanya koku mwakula. Tuji nyimusanga na mulangaji munemu. Wabama mutoni kubana batekete. Bafefe janga na be. Muntu yonsu mufuki wakuchi mfwanji kichi chanzambi. Ujukonka muntu ni. Ujini bana ba. To sinjini ba. Tuana nutusatu. Tuana. Njani kamwana kamwehela. Unjani ni kamwana kamwehela. Muntu mukwa wenda mufomo imu masambile jinda ni jilo. Ukeba mwana ulomba nzambi bwana nzambi pesha kwa mwana mwehela. Nzambi pesha kwa mwana muibiji muisatu. Kayujini bantu basatwa. Bana basatwa ubaheheja. Njini tuana nutusatu. Kaka kintuana to. Hajibwa muntu uju mona mukesao. Marabu jumwa kala président de la République. Il faut pas kumuwikila ni nkantu. Umona nso mukaji muntu muna najibanza. Wanju umutangi lokulu umuhwekesha hanji umufefeji. Chiju fefeji mkweba na nkunchini. Kimbi mpato. Tulongolo la ijakula. Tulongolo la ijakula. Bwachana na bajimu wakutunyoka chana ni bamba ni balu bajini bwakula vi bajini bulako. Kimbi mpato. Tunanganga naye. Kwetu kukala tubambaka kwetu bafika 80 ans, 85 ans. Mais bantu badi wafolu kasi. Oui, bantu wafolu kasi. Uju 35 ans, 40 ans. C'est quoi? Dino jamal. Ujulo kunyanga re. Hôpital ka yena mo munemto. Hawa sama re suju ufo ushi abana mulongo jiku mini batano. Vraiment. Mbwalu bwimp. Togi mimbato. Toi sakijila toi fikundegelu ni mambeti je bani bantu bamona guhanji mumanyanga na nenda start ndisanga tanu monela Franck CIOLA kubula hanga mema nyifika kune mema nyimkeba ko kan Franck CIOLA kwetu kakujimini ujuenza muji mumwimpa ujuenza bwalwimpa ça nous encourage. Merci. Et si j'ai eu même le courage de venir ici, c'est quand j'ai commencé à suivre ces émissions. En tout cas. C'est quand j'ai commencé à suivre, j'ai lui demandé des conseils, Wayi expliquer. Voilà. Idée où tu venais d'Hambel, tu vois, haju fika kule bien un boulot jabu haju tu luka no. Usanga beaucoup injila. Usanga beaucoup teya. Haju enda munjila boulot jibuji mom. Kaji bajilo baji tujilo wan. Oui. Kaji haju somba l'atmosphère. Et bien, hatwa haju enda kanu jumuna paysage. Muimpa. Tukune kutujini couvre feu naturel. Kaji ele bikenge la bwani. Général Kasson. Aulonda 22h to. Tu es déjà 19h. Gabalal. Bantu bakababoela munzu. Mena hanga minda nkwimpa. Parce que tetu bonso baji kumyabiji minde. Mona mutu kabalo atama net. Ja meswa na ya nayi. Kaji ndula ala to. Kaji kune kuju sangana. Muntu 80 ans ubwela mu miji buka hatula limetu vu musoko ka mu miji. Kaji tetu. En tout cas, merci à toi, Berry, Ilunga, Muluma Nyama, ngandajika, kaseki. Ben kaseki bon surtout la moi, tu es là chintu chimwa, tu les gars boyena, ni eo mwana wangani, bako réussir, bako projet kusimba, bigene wa mwanya du mwana wangani to. Tu dis jinga ni connaissance wa mutuons, mutuons le chaîne YouTube, tu gani ba youtubeur ba boni ku kasai, tu dis ba bantu ba mu Facebook babuni ba ma page Facebook babuni grâce à Franck CIOLA bien za disanka chichi bincha kulwa ni moyi mubi ani lubombu kichika chichimpa to kaji tetu ba ya mubwimpa bwa kwambulisha jitunga ni kwambulisha mfumo wa jitunga ni bien za bimpa bikola toi ça qui dit là que dimana bitumon so batu batulonda batu ba partager émission nous dit babuni basala babalu baba jikugoma ndino ela moyi nutunumbi kila bikola ndino ela moyi na chaque Kolwezi Bukavu nous dit babuni kaji chini no machani haju mona émission anyu mona vidéo ou mona mwanenu eshi yaye beshi mama weba kuchanga chimubu bito kuchanga chimubu bito parce que toi tu vas Mbuji-Mayi tu dis ni comportement tu ni lumvu lushilanga na lo abantu bakwabo ujuma kunwe umuntu yohita ku television ba mabigla ndumba iba mona alors pinya aju mona nasha mona ba shita ku television eshi muntu kama uhita ku television ubigila ko eno ama ni mona mwana tukampanda wewe ujumva bimpa kani même que tu chala dans des problèmes avec vos familles ici parce que badi mushindu du bon mal mon ko etu tu chidi ni
Mbuji-mayi wa bunyi wa kulongesha bantu. Tu dis pour faire comprendre bantu. Hein, tu vois vraiment tu dis ni kati sukundambo mutu. Kati sukundambo tu dis nako même ni chala dans des problèmes, nous ne passons pas bien, nous c'est comme ici des sérieux problèmes ni ma famille et nous. Donc toi ce qui dit là, mudi mutu fuba di suis là, bula ku bihendu, ku chimini na malu, on accepte tout. Il y a pas de souci. On accepte tout. Toi ce qui dit là maman Betty, toi ce qui la Franck, CIOLA Bikola. Musanka Bikola be. Oui. Musanka Bikola be. Oui. Alors merci. Moi ceci tout nenda wakuto ambulisha. Na chemu di ma agence à Tuenzela Mami Koji. Quand on a boit tout l'essentiel, toi mon yangani, toi et toi c'est qui, on a mangé ensemble. Et ça fait plaisir hein, ça fait plaisir. Pourquoi moi je viens bien on aime bien la tomate. Ka mune muja anunzol miere chijiwalwe ndinke batumata munta katu yikuti chintu monato et tu ni bula wa bufukas bula wa bufuka pete nchikuku cha kwetu Mbuji-Mayi mbwani kakona tumata jani mom to tukesa kintu abonye to tukesa bwachi kabena bakunanya kabena bakuna to munemo ujima muntu chanana bikala bakuna gumetunga puto audisana muntu musombela ku etage akwaku mwanga tana shibindundu bya plastic mwenza masoso mwela bulaba mom mukuna mom tumata anyi mukuna mom matungulu bijibi mukwatisha kakesa kabena bikengela no we muikala ni kilométrage to mwa kukala ni kantu tutu batukesa tutukwatisha le jour bya majimi manena ujana mwa kenzela hambelo kabena ni bwalu to allez merci docteur Christine Ilunga. Wetu yaya. Wetu. Jiku Bionsu, papa Ilunga ni mwenda kwenda. Mama Martine, merci. Merci mon Tulonda. Nous dit Babou ni maman Josiane, maman Gégé, maman chérie ban bon souvent tout monde ni batu banang. Toi c'est qui dit là. Nimbela hani moi, na chimunji chimu bamanya. Metujana bana ba muntu muye. To muluba hadiba monana musanga kompana. Basha di balunda, basha di famille. Bamba ko etini wala ni zala kulaji ni mwanda katulaji ni mianda to ani katulaji ni chinji to tulala ni zala katika tulaji ni chinji to bwani zambi atumbishibwa to asakije no shala byakana jikenga ja soko kumonji njisanga da bana babantu jikenga ja mwene mibalelo njisanga da bashomere ni twafanyanga ni nabo jikenga ja muka jimusela kulubanza ni bana njisanga ja ndumba mu hotele jikenga ja mwana mwena Kasai njisanga ja bukwa bisambu jikenga ja kerezere mu dijimba njisanga ja batrafika mu comptoir bisonji bya bene misambu mu kwimbalelo njisanga ja ba pasteur jisama jindinaji byuma mbinjika kubyanza bunkumba bana bantombogela kumbelu njisanga ja baloji mu chanda ni yeki mwanji kukenga jikoba kujikoba muntu ne atula byonsu bilinabi bakusungila moyi wenu